Haka arp kondai terik na wing arjar pusau na ki kubor ki balakdo bakladon ke jingsha kem sangut ki briu ki badai na ke jela meglia hal lekha pani Tinsukia district ke jela Assam namar ke jingsuma khaido yong bean ka East West Jaintia of the State Coordination of Coal Owner Miners Transporter Exporter and Dealer Association Forum Lingbao ba Regional Chela Secretary in Charge kalakentu ya ke sorkar Chela bakan tuklar halor katei ke jingsha kem ya kiti ki sangut lakem men haka arp nyo terik na wing arjar pusau da katnat forest ka sorkar kabalalap bakidang thep do yong bean habakren siklap thai kubor uba regional ulong bakite ki sangut ki dei tang kinong balabat kumta kimtip ru bakadei ke babean ulong badon kam ban ailat ki banyo ya ka jingpej bnia kat kum ka ain bat ka jingkershan ban banrap ka sorkar ka dei ban budin ya kane namar ki lej bela sa Assam bam don kam don jam Simon Bendo Junior, Honorable Chief Minister, Honorable Home Minister, Kajuni Haka Kueka Insan Kubor ba Samut ki Nongtre Nam Meghalaya Kila Sakyam Lekha Pani Hajing Day Barka Illegal Coal Smuggling Nangta Daw Ni Kumka Forum como Secretary in Charge from the East and West Jaintia Hills of the State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Transporters, Exporters and Dealers Forum Nila Boat Jinkerpat Department of Broadcast our Honorable Chief Minister who in charge of the Mining and Jewelry Department Government of Meghalaya Jinkerpat ensure legal fairness kajing dia berkajing sakam jungkin lagi sambut kena teritulah naga jela Meghalaya juni pada kajing bisa mungkin kesini kadang kere kajing dia berka petition ban pak so Honorable Chief Minister kajing dia berka impact kajing dia berka jingkang juga NGT harus marjar kasau doyong apa kajela kajungi ayo kubor asyar lomba blog dengan lomba Eastern News banga research ekra kubor ban nei iba sanut kinong try jumi na pag jela jumi kila sa aga jumi dai bat ka illegal coal smuggling te kajik patung ay ka sokar bagan bodin ye ne ka jing sakem jumi ne sanut kinong try kumko forum hoy ngiro ni piang ni gai macam tu nak jadi pekwa, agak jumnya nanti jumnya pun kecilnya ni benda jumnya ke kam duyong, buat kadai ke jingrem ke jumiro, buat kunjuk kadai ke jingrem juga sokar, amar kini kita menterisan buat kai ke daw konsan, pan penong ki bakin dai terisa Assam, kadai ke jingkut duk kam, kalau iwat kamai kaji, kalau iwat ya kacakpo, kalau iwat kacakpo. Kini nunggulah let's kini kita kelas ni kita day berpura putih kim aware ya ka ain juga MMDR Act 1957 kim sotu eki ain kendon ke kita long be ain ke kita long ain rai kita beli harga jing dom kilitrai pula sini ban ilmu kamai jakpo hoi what SU duyong udon apa kajala kajongi rai orang ini tiba nakajingkang jongga NGT ngimla mat putre lesi lada ka sarkar ka simkhya ya ka kam ka penploy ban pentri kam ban penulong syai ka scientific coal mining apa ka jela jungi lesi gini ki sanur kinang tri bela ki jungi ki basa kem sti Assam kilala menteri apa ka jela jungi kim don kam so ban liwat jakpo om tang kini ki sanur dan ribun so ki pejba jungi ki beliau ki jungi aga jingdo belas ni aga jingdo kamai gaji kihapan litre liwat jingtre sawai ke state berapa ke jela ke jungi ni dia po selong labon ki beliau jungi be tri belas ni bae kamai tax ni namta ke jingkang jung tuyong tinggi dan kukra bali forum ya ka petition panpa so Honorable Chief Minister andai kala distract no ya ka mindset ke junga ya ka petition junga ka jin bangla hadin bangla iya ka news pan ngasneu kia ba bangan menrak ya kan news cakmat cumi pai ba bat kunjo banbo ya ke jingger pat khmat cak sorkar kan ne jak dengkam kum ka kubor ba pau
hapo ke Eastern News Today arpo kunai tarik nomor Muslim Aljar arpo saw sangut kinong tre hapo ke Jelam Mekalia kila sakem hapo ke lekha pani Assam district Katin Sukia hane kita for illegal coal smuggling kita provide any specific information and detail. Terkadang apa ngam terkadang kerpat ika surkar ban bodin yang ini kekam. But kantam kini kisangut kinong tray kijungi ki badai nak cala jungi kini ki priu kijungi sudah. Ingin tip kini ki priu kidai ki kasine kini ki penarme kini ki karune. Anda lagi dai kat badai kini ki priu kijungi kidok senang kijungi. Tekumakan ika por bagi syongah ka jungdom ka jungloh. Mereka kamram ka jungi tum ki leader kami yang akan doyong berdua dengan sokar lo dalam kemat yang jelas kami pan boden yang akan pentip yang kami siap kayak kedau di sakit yo lesi kini bukti ki kelas ni kintip kayak don kayak kedau milah pan yo yang kintip kapal company apa yang yo yang kami siap but kayak inquiry lo kayak ini buat kini kesanut dari menong fairly, dari menong kita nak hak kumbi workers, kita nak hak kumbi nong teri baya, ladaki lero dia kam smuggling, illegal smuggling of coal. Kita nak hak ban penpau yang kita sisa, ban itu yang kasturi yang kana ke penong lagi, pada ban penong lagi ban lek yang kam. Jadi banyak yang kata kelat kata opportunity, ban pusai yang lebih ahmad kain. Dia kata hak yang tinang belah. Kajindawa kajingi pak mata ban bodin yang kam yang ni kam banyo su dintip ke khamdia ke khamsa ke kedau konsan bagi ni samut kinong tri ke nong tri kelas ni apa bajala kajingi kisah kem yo su ke jinnya ke khamtip buat tumangon ti ban ada kata ke inquiry kayalo kita banyo ikalat ban pensai gila deh kemat semua ain. Jadi ban kain kuat kering menong fairly. Jadi menong agar kom kaba kini kinong teri kiok kayak kelat kabu ban pensai kei kadau bagi penong ki bagi teri. Balagam ki kam ki pae analeng forum dengan boden bahai dengan kam ban in persen ban wat kecintip kamnya kunjung di tempat sarkar lo ban singkah kam menolak selender kini kinong tray kini kisanut kinong tray kiba sakyan atau asam kita apa news channel ba kadau kecing sakyan juni kada illegal coal smuggling kata kada kadau di sakyan dan kada illegal smuggling mereka kadau bagi sakyan lagi kadau kan kecing ong jom ini or law enforcement kemiki ma kadang mata illegal coal smuggling kata-kata usahakan bong kalian berjaga kuat pamai jemput ke Sokar Meghalaya karena kedai ke jingsneng mani kandak ke ublai pau ni ni apa berjalan Meghalaya ni dalam kam ya ke scientific coal mining kata ke hukum ban imlang kihe bat kiriar bat kamdei belum kata kom mayo pan menteri kantang gitu ki bahaya ki ba la andre gitu ki baru kita cakap baru kita banyak mak sokar kita pun tahu kita kata an kom ki pun ki scientific small scale mining kalau nila dan ada lembaga underground mining lembaga high wall mining lembaga drifting mining pun ki scientific method nila dan ada lada ka sokar ka simkia pan ayat awareness program yang juga scientific small scale coal mining kibun ba ki jingi kai ki pagba jingi kinya kibun ba ki jingi toy pagba jingi kinya but nalim juga forum lo nila la research ban nila tresitom ban wat yang kita ki lat garanti kumno ba ni wanra kita ka scientific mining kita berukom ba kiri-kiriya bat ki hek ki hanyo ki imam bat kanong balance kamai ki kanong balance of them ki hek bat kan ji kiri pat nung gumne ba ki hek ki no bat tre bat kiri ki sa ka jintung
yang from road Kristen. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.